namamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst Chian liya of course ta hi khe vulavula ya hi Boy 7 hi khe continue vele hi khe n'wi linka na kokwani Fonyonyo. So despite as mka swi vona on the previous video hi kha hi kombiseni kokwani Ncwangu yi n'wi pfulele case ku nga mhaka ya serious swinene. Boy 7 a xitwi xi tlhe xi ya mahlweni laha a xi ya mahlweni kha xi hlasela business ra kokwani Fonyonyo. Yeah, let's go. And see what about kokwani Fonyonyo. Mini sampula ila vuta. Yati. Mira ka xikokwani ni voni location na i posta na vuta liya ka Facebook. Loko xikwembu xa bola a xi borha ka xikokwani ku ri na liya yo rila xin'wana. Hikwalaho Ay, asama ni hambe wana jealous ku nge timprofeta next door ya mina. So case yenga kona i ku xikomo xa bola kha a borha kwale ka xikokwani na hi xikomo xa bola even na wrong timing this time around ku ri na tinyimpi leti nga kona a xi tsake ngo Boy 7. Vinyi va tiko va hi kwihi loko mi ya borha kwalaho? Vinyi va tiko va hi kwihi? va koho. Mara hi tshenye menemene a hi le ka marketing but a tshinya vanhu swimenemene na yena loyi man. Wa nthena khamera mi ta kota ku vona loko yi jika hambi yi ta jika kwala. Hayi xikomo xa bolo xi na power vana a yini ka tiyisi xikomo xa bolo xi na power. Hayi xi na power. Mi ya borha ka next door ya munhu next door ya munhu. Matisi makasala maene ka xikokwani. Yo karateni lembe leri. Mi le kwihi? Hi le ka xikokwani. Lawan! Kwa hlaka eka gaza mara. Kwa hlaka mara ka gaza mara. Ni kwala sweswi ni vulavula ni ri kwala na famba sweswiwa. Na famba sweswi va ni na meeting hi 9 se a ni faka ni bhala mara ni ta hindza ni mi komba ku ni kwala ka xikokwani ta mi komba tibodo ni mi komba na kwale Diamond wa ku ni kwala ka xikokwani. Men dila advert Boy 7 munhu n'wana na n'wana loko a lava ni n'wi advertisela swilo i fanele a ni byela se ni hakela mali ivi ni endla a hi xihundla sweswo. Mara ni munhu wa simple mi ta borha tikweni ra munhu. Swilo sweswo a hi ta borha kwini tikweni ra munhu. Sweswo mi chichi munhu ndo debut. U wile loyi. Na meni na saluni kwala tikweni tingisela na meni na saluni kwala tikweni va suka kambe va endla giyani. U wini loyi u wini. Tikweni ra munhu. Loyi u wini loyi. Loyi u wini loyi. Twana vongani xi ri tihunyi na tinjiya swi za swi lava mithini na. Liya business hi power. A ni tirhi swilo leswi ntsena. Liya business hi power liya. A va yi lava vanhu va tiko bolo ya Boy 7 soda. Enza soda kahle.
mutu a va yi lavi Shit xo lexi. wa mi nyumile a va teki vanhu va le tikweni va swi vona ku va borha thyaka va borha thyaka va borha thyaka a va tirhi ku na xikandza xa ngwenya va borha thyaka va borha thyaka va borha thyaka a wu tshama ndzi vo buka ni bebuliwa mina mi huma tikweni rin'wana mi ta borha a tikweni rin'wana va borha thyaka swikoso sweswe but va borha thyaka va borha thyaka ka xikukwana swi komba ku ri no mi rhandza xikwembu xa boholi kahlekahle yi khomi misava hinkwayo jikelele xikwembu xa boholi se a ni se na ta mi komba ku se ni le kwini se ni nghena patwini sweswi a ni swi koti ku yi jikisa yi languta hala tlhelo ne mara mi ta swi vona sweswiwa ni ta mi komba hi laha ka vona ka boy 7 okay hi leyi damoni wo my one a hi yona damoni wo leyi hala hi le chisa nyama ka kokwani chauka kona xemva kon'wani hikwalaho ka xikwana se sweswi ni a kaya veri na miako walowo u pfala hi 3 na vusiku va ya tihotela hi 3 a va tiku va xavisela mari ku hala wun'we a ta ku va pfala hi 3 mara ku hala huwa leyi nga kona yi vongo vengele ku phitizeleni vanhu va ta twa sound lemchava leva ka xikokwani veri ku hala sawundi leyi yi vongo vanhu va ya ku xaveni layani mara u to twa laha phakathi ka ndhawu hi 3 na vusiku u twa ku hela hi mina masakuxele hela tseni u to twa sese veri vanhu va tika va support swi swa yena sweswo ni vone va posti picture yin'wana laha hambi va tekisisa la joni va endla inani va endla picture va ku va ta xava ni vone va posti la ka Irene la i manga ta xava swilo swa wena sweswo i manga ta xava menyu yaleyo mara byela ku ze va n'wi pfulelekisa ngati na hi boy 7 zama ngati boy 7 malevele lama elo tlhaveriwa madelelele lama ni ka fika ka n'wina tsinya hawa leswi delerisaka swona xo hi nga tekela na ndzundza xin'wanana ni fuka teka ndzundza ya xin'wanani Hayi hi endlile vumenemene nge n'wi susi na yena a lava swoho ku swi kota ku trenda hayi endle vumenemene na yena a faka nghena ka panel yo nghena na hi ku arhe menemene xikwembu xa boholi xi le ku borheni tikweni a ri kona loyi wa nhloko ya tamatisi ku hala nchumu shema hayi tshinya vatshani kombe ku tikweni mi nga borhi tikweni a mi nga borhi tikweni mi nga borhi nga borhi ne mi nga borhi tikweni ra munhu mi n'wi chixa ndhuti loko se va hi kombela ke
mi nga endli swa mi nga borhi mutikweni ra tekani ntirho luwa mi nyika loyi a ti hanya phe u nyika vusiwana ku u borhe maxaka hi ti 6.5 2.5 munhu walowo elizwe la yin'wana mali ku mtwa ku va ri mfundhisi va ku khodelela mara vazalwa ni kerekele va swi tiva ku ri no ndzi ya dlala baba nixoko loko munhu a dyisiwe xidyiso loko a ta ka we xi huma i nga si vulavula na yena ta vuye dzinya se swi swa vukhongeri sweswo hayi vulavuli hi swona loko se ni ri le ku vulavuleni vulavula hi swilo swo delela ntsena ni nga gati xikwembu hayi we i fanekele i va xandla xa xikwembu we sathani nga n'wi delela ngopfu we dzinya wa tiva ku ba masivi wena u ri sathana ni nga ku endla yini ni ku delela ngopfu sathana loyi vhiki leri nga hela u teto tiboli teto ti ta van'wani ti na vudimoni sathana u lexi a swi kahle i ri xini wa xita tshinya vantshwa mene tate kahle leti nga ti na madimu hayi mene tshinya vantshwa vanhu yi leti a xi kahle dip hambe wa sathana u va delela ngopfu u ta va ta vanhu va ka YouTube u ya nghena YouTube lavo hambe va sathana va delela hayi botsika ni muchavini wala baba i bifi xilo ya xi na bibi lexi ya xa khola yi va ya ta lexiya xa khola a yi vulavuli vufundhisi la veri a ku ti munhu a ndele ka thaveliya va ku ti munhu veri susela hi 3 mara u ta twa huwa andzeni ka inani andzeni ka shop a le thavele kaya a xikarhi ka vhiki tipala veri loko va ka va ba twist a xikarhi ka ndyangu xigono lexi a hi vona loko u twa movha eka i xigono xikwati xi ri a yi ngheni mali xigono hayi kwa yi kha yi ba masekele hi rapta la jarateni leswi va vulaka swona i boy sevens watwa hayi xiharhi rap ti xiharhi respect loko u twa movha eka i xigono xikwati xi ri a yi ngheni mali xigono hayi a ta vuya ka boy sevens i xigono a yi ngheni mali a yi ngheni yi ta zahela mathayela a ku na vanhu u nga ta va vona kwalaho koxwa yi ta zahela mathayela movha va ku tshinya kasi wena a wu fambi na kokwani Chauke na mina ni famba na lava va ni vitaku bavo loko kokwani Chauke vo ni vita va ku tshinya tana eka advertiser tiboholi ta mina ntoya a ni va ni hakela mali phela tikhampani ti so mfekele mi swi tiva ingaku vanhu mi tsandzeka ku twisisa la se ni la ta mi byela swo kahle mi ta kota ku swi twisisa ku humelela what is happening hikuva na swi tiva ku vanhu va ta ku he tshinya vantshwa
kasi a nga fambi na kokwani Chauke no loko kokwani Chauke va ni vita ku tshinya a hi fambi advertise tiboholi ta mina va ni nyika mali ya so naya ni advertise va ni nyika mali loko xikomu xa boholi a ni vita naya ni advertise a ni nyika mali swi ya ku hi wini loyi a rhangaku a ni wina a ni swi fana na rirhandzu ka va ka hina i nga kuma n'wanuna a ku rhandza swinene i kuma un'wani a nga ku rhandzi mara i humesa ngo mali i ta tlhela ti fambela na lowa mali mi twi response liya mi twi response liya kokwani Chauke ya n'wi rhandza mara mali a yi humesi xikombo xa boholi u humesa ngo mali leswi hi vulaka swo siya twanani kambe tlhe statement leyi i kuma un'wani a nga ku rhandzi mara i humesa swi ya ku hi wini loyi a rhangaku a ni wina a ni swi fana na rirhandzu ka va ka hina i nga kuma n'wanuna a ku rhandza swinene i kuma un'wani a nga ku rhandzi mara i humesa ngo mali i ta tlhela ti fambela na lowa mali menemene leyiwa so tshinya vantshwa mina ni so ni lava ku mi ni tiva ni fana na lumpani loko ni ri ka kokwani Chauke na khala ya so loko ni ri ka xikomu xa boholi na khala ya so hambi ko tumbuluka un'wana wo borha mati loko a ni vita a ku tshinyeta ni advertisela ni ku i mali ya so a ni hakela mi ta ni kuma ni kha ni advertiser ntirho wa mina i ku hangalasa swilo swa vanhu leswi va nga le ku swi xaviseni mi nga ri hi ku ni fike ni jaketi hi swi tweni tshinya a vumenemene byo byi vekiwa ngopfu ti-live ta ku ti ve ti-two ku ve na liya na leyi ku tlhela ku va na this one a xi ri ku pfuxe swinene tshe ku tlhela ku va na advert on top of that again ka ha vula loyi xikukwana wa ha mukeni byiri ku hava vumenemene leswi ku tlhela ku va na ya vu-three le ku borheni ya vantshwa hikwala ka xikukwani guys mukeni byiri ku hava vumenemene a vumenemene ngo tshinya swo business hi rona a swi ta but a ku ve na vumenemene tshe le ku borhe ka mati na xikwembu xa boholi laha hi le the end hayi areds vuxaka byi ta va njhani na kokwani Fonyonyo areds leswi loko ri amukeza subscribe a ta kombela mi tika subscribe